Shubor na Khlem jong unong san Hima. Armut kinongnya aling sunya pom ke US kilalat hadian bakila Sahkut ha Iran na gajing syasiat ya gajat ya pom F-15E Strike Eagle ke bagi syong. Ke US kalakam bagajing pelat yakini ki armut kalong ke bansa jingkan mau ha ke bateng banwan namar gajing job bandit pelat yaki watla ki don ha gajaka jong kinong syun. Ya upilot layo pelat no marmar ha ke por bagajat kalahap kadba uweipat upilot ubede uhe Shipai bapenya yaki tiar ya le ulaja ngai. Ki Shipai ke Iran kila penbena ban ai hadu 100,000 US dollar ya kinu ki balap yu ni upilot ha ke ba kila kerpat ru ikinong syong makin pentip lada kilap yu. Baro arliang kila ya wat yu kata ke US bat ke Iran ke jingwat yu ni Shipai kila pensyam jing e bha ya ke US namar kim yo ban track ya ke jaka ba udan. Uni uhe Shipai pat ulari ya lade ha ke thlio badon ha ulum ha ke ba ulayat hadu 9,000 phut ban ri ni ki Shipai ke Iran ki balawat yu. Udan tiar ya le tangka wei ke sulai bat kebala pensa umdum ya ke US namar kim tip udan syai haki ar pesau kenta wala udan ya ki tiar bala ban track yu. Karkum ke New York Times le thu ba ke Central Intelligence Agency jong ke US ke lap yu da ke bepenan kam da ki rukam track ba compare ha ke bala lap yu ba udan ha ulum. Hadian ba ke CIA ke lap ya ke jaka ba udan ke pentip sya White House ke Pentagon bat ki Shipai ke US ringkat ki kinhuan bekerpang ki layo ban pelat yu hadian sapu prakenta ha kami singi sajan. Uni Shipai ulam bensau hendai utram ulaong ba da lele. Kadukum ke jingong jong ki he jong ke US uti unongnya ling suan ula shanya ha jing hikai bala sya hikai yu ke ba udai ban le ke bala tip kum ke siri ban lat na ke jing syakam. Presiden ke US Donald Trump ulaong ba kini commission kalong ke sien ke beningkong e ki Shipai bikin yo pelat ya arngut ki pilot hagi jaka jong kinong syun. Trump ula khot e kani jingwat ke baslur tam ha khana pateng ke US ha ba ulaong ba wei ke sngi kan snap film halor kani Hollywood. Ulaong ru ba kani jing pelat yam ki ki Shipai ke de ke jing trilang bat ke Israel. Ulaong ba ki Shipai Israel kila ther bom ya ke Iran ha ki sngi knang ban pen suki ya ki Shipai ke Iran ban wat yu te pilot da ka baong ba baro arlyang kini trilang ha kani thama.